Maksud tuh lagi si Pasatot tah, anak-anak. Kalau nanti gue kurang main ya kan. Kan langsung mana ini? Lo langsung mana boro. Lo. Di Jemang na boro. Di maksud tuh nama jalur pinggan ini siapa musuh ini mana? Amang kita video tadi ya. Amang kita video. Cara bisa stop. Kono ni nang. Ali sudah nak ngamang kita video. Tahu ba? Yo pasah. Na baru. Oh, bunga apalga na binamunon. Alas daro dua tokaro tak sehari. Aso gogon, gogyamu marang-marang. Soalnya ada tulang dalas naruang nablang. Merong dube na so Bob. Ade. Ada nabi. Ngai pacet tamo. Sisiap mapagiduan huput tong milajari. Songani manang katahalan ya kaputai songani barok nak baruta. Alai soda bahu baik kami sudi hulipung. Soda musai bahu baik kami musai don bahu segala. Alai kami manukuk kami. Abu yo namang doh pemerintah. Kami nama nukuk doh kami. Ada ni pelotan. Kita mah tatar umur. Ada siap bayi-bayi. Halo, saya ni ku kita mang bukit ini. Jabarna pemerintah. Kita lakanai. Kung sa kanaw pa itiyan sa panami. Pagiduan namin yan. Tapak na rotajom na rumitahi do guguna. Mulai gari niya rada biusi pitutali niyan. Rap do tagala. Udulu madaysi niyan. Iyari na kututuwa kami. So kanimo pagiduan namin. Nunga siendos ni rohamona walaupun tahu patah kami huruf dulu nak tidak mau patah tanda soalnya mau pakai dua nabi jadi soalnya mau patah mak soalnya mak ada nabi ada belum om badak nabi siang dia mama ngasih mau putai non saya sah hok meh betul dan anak sepatu bon nabi hok meh hati katingna langsung marah raja non sah masulu sah tu pertanyaan nunga sah biar pilih taga putih pertama isi tapa kita netalan di pucuk buit mengasih mau putar bila jadi nabulun jupung mana dilelan dapuk mana luluan jangan ini macam kami satu pertanyaan sah mereka menunggu penggalian sesakas mehupar orang sadot di penggalian horas pak Tong mengelik kami. Coba tak curok, tak bukan abang alu si bahi sana sabi si susali. Bakita lusa. Munak saya wala nawan non pangalu si manukun. Kamu hani, gabe horas. Gabe horas sunna. Ya gabi masalah horas, umaya seruhatta be. Ilo sih horatta, anggono do seruhatta, jangan lupa lulus mero. Jadi sonari pe, ngagugi na udi, aku samari si akan semangidatta. Jadi ope, na pinasaannya sila na magkas pingaran. Wow hiruhatta salu date. Mau lihat jadi ope astapuk kama ope kata pasu-pasu marang asasi silufan tong mahot yang isi dapat dulu isi nama ngasar anak manilupi mahamu huwatu hutut bolon nohok membagi pemitundi yari na kubuhu kami pamasap tamaulau ninon penduduan di tanggal 10 itu ma ibu Lesia toho yang jumahat madudu ma al jumahat por ini lahat to ma na dinuduhan ninon pilihat siya pakpusaran ninon di hari Sabtu tanggal 10 hehe amma manang bagyo matagudago ni Rada di tanggal 10 siya magbagi tagudago ni Rada laut susoma hikapilitakan so ngani mamang pagiduan namin
Ala na suhu penon isido patahatot si tutubay. So kani ma rada nami las marohan rada. Kakek tatagihon itanggal na tanggal 10 gitu mak ulaon jadi tanggal 10 apa letakkan itu tanggal apa tanggal 10 jadi setakas sisa jadi tak mengalati do peletakan tanggal 10 itu tanggal 10 sia mak peletakan oh lo peletakan oh do mengalam si pitu deh nah iya so katakas ate tanggal 10 itu 10 sia mana ino jadi soalnya pak nang pesawat tamu ison harga bir na buratia ringgit si suara ya atas ipin pasuk ima na masyara mga be kabayan pangelega ko puta mula dari matua busuk ima na pasaton or mo susukotato sa papisora ng mga lumang rigi ito nga ni perganungan ima yari nang sesepuna dari upe sino namin agia mamaditay madalo ma uputai iya katona na ni pasa lalos pasa rota tinggal masuk baron ni sida doma abatabat doma kamara Roma Persaudian Arabian Manurasa atani sisiru pasti dono namin aso takya tu alam galing gari ke aso tubuh ma dia muana partai ulu barang parmas main dala pareme deh teman dok aso tubuh hari-hari kolak-kolang ni budak aso tok tubuh ya mau anak nama sangat dok boru akan nama tua aso bulung ni pege bulung ni alas go dapat tanya mai budak go dapat mas sangat kamar sah masulu sah tibortian sah ma kita gabi sah ma ita oras-oras so ni masak ni ata ya kami siap obu buat saya peserta mereka